nabonun thusim tha ngai ding in kain lim kidwe tunia hin thilsu kidang mama jingkhat in sei kidiwa hin hichi thu wang hi mihim chi na thipna science lampanga seiding in wang ta san omlel na chang jong omin hi ipi chu hita jong le iti dana hi chi chapang kumnga bem hin cha anei thei hiding ham ti athusim inavet diwa hi Peru gama Andes mul to kinai lam thingthlang lam ta khana khon kol sila a sung ki chanom ta ta ho to khom khoniaw cha khat tikara po kiti hi anaumin hi 1939 kum cha hi tain hichilaya chun hilai khomuna chun lampi ki su jong alhong nai puin lai im ho jong nai lo gamla be be ti theina lai hi hichi khomuna chu a in ho ju sung le thing ho a asawa kel ngui ho akiwa wa thibbe cha midang to jong ki hepa bi se lawa ana cheng o hi hichi kho chun insung khate chun chanu chapang niaw cha Lina Marcela Medina kitinu hi anei one hi ama hi kum nga be mahina lain amin ha chu midanga sangin avom zemin asam achomin miza achasita ami hi hiti chun vadunga anu tui khaina ho anaki tho piji in aum tingule naw sen milim anei sun sun ho achun aki chimji in hun sunga gancha awa ho chu a acha ho po adel le jin hi Lina pa Tiburilo Medina chu thi hiang mi hin hitia chu thi wal ima ho chu a khena khutbu a hi lo le khut jem kiti ho jong a hin sim do ji hi anu Victoria Loya chu insunga mi nuwa uma insung na to an hun tui khaile aji acha te von nen ima ho avet tu pi ji hi ahile jingka khat chu Lina oi chu mina vena jong het theileu hun ahung khang do jing tai na hile ain ko te jong chu alung dong na hi ahin la abula chun bu a hani eji ham a hi lo le asung po a oi hunglin do khat to hiding ham tin agelun agel to pi be se powin hiji chun apa jong chun hung phapai tan te tin anagele na hi ahin la anu chun achanu chunga hi adi lo khat to su hi khat ding ham ti in achanu Lina taya chun khaw khat hi atai ti to ki tu beb ding achun a khai pi ne hi ai le hi che a khaw hi chu atai to ki tu beb chana a hi pi hi in hi jong le jingka ahung hi changin a khaw hi chu aga deu deu ji ne hi a oi chu alum deu deuin a khang len deu deuin Lina wang chun ima jong a he phapun a hi ti a khati ti jong a he poin aki che ding ngai chun ni si le aki chim jing in hi hiti chun phat hong che to don hapta konin a thlalam chan ahung gei tain a chanu Lina oi chu lin pita aphata na hi hia chun anu le apa jong lungdon le ki chat akop jing hon tan zen thelo na nakhat to anei hin te tin agel honin hi ai le hi chi tikara po kiti khwa kona doctors namun kinai pen jong chu nini lam jot pha namuna uma hin alam pi jong chu lamsi kol sela le vadung ho ki pala num lo ta zo ding hinalai hi ai le Lina chu a kho si che phat chun alam pi dang anei ta powin hi phat chun Lina chu pun sa ta khanin a hin chun mol chung lama ko na chun pisco kiti hopia dinga chun a hin posu tawe ne hi pisco muna clinic jong chu niaw cha hin kitu be se lo nen de du kit na lai hi a hi le chu chun doctor so chun Lina oi chu ipiti ham a hin ve hlatawe na hi le a oi sunga chu thil khat a chat le khat aum chu a he do angalo na hi a hi le hi chi clinic a doctor pa chun tumor hiding an agin moji chun lima khopia numeila ma thep na nei dom Dr. Gerardo Lozada koma dingin asol kit ta na hi hiti chun amho jong akipat ki nun achiun abang le basa abang le kenga hiti chun lima khopi hlun na thei ding chu amanun lima khopi hlun ka 7 achi pe ona hi hichi khopi wang hi khopi lin mong hai tain khopi sunga chu lai wa adim sena zip le kar garigin ho jong amun muna thong su hi la hi ahile hospital ahin lut tawen hechumuna chun nurse hon Lina chu ave kolun akholam wa kuna ahin kivon avon ho chu asu thla piun phaten hospital von avon piun hi ahile chom khat zawin Dr. Lozada chu ahung lut ngalen aman jong stethoscope machun Lina oi chu asutuin angai ta na hi khatwei angai zo chun ala doin abanin apho chin namong dingin avelin angai kin ne hi ahile Lina lungchang acha dan a heartbeat chu agangin
midanga to akibang tapuin Dr. Lozada inzong achunga thilhlung chu ipiham ti ahedo paingal tan ahile kidang saanan adimin akhut kisan amoden loi nahi hiti chun Dr. Pajan a stethoscope chu lina oya kona chan aladoin a assistant nu ja ven koima imasei do ngamjong om tapu vinahi chua chun Dr. Pajan x-ray ala adevin thu apin ahile nurse hojong chun akin theilam penin lina chu x-ray ala api wang vei tawin hechi result a kona chun kitchen ta in lina oi sunga chun gukeu niau cha akhut akeng le atingu hole alugu lumpil pil ho chu kichi ta in mu thei ahita nahi hechi chu thildang hilawin thlasagi ata naw sen ahi in lina chu naw vop anahi ta be ta nahi lina chu kum nga le thlasagi be ahin lain ahin la thlasagi naw ahin vop hitai lina nu le pati ta lawin zong Dr. So kisan alungu adongin ata asan theipo win ahin la x-ray result a kon le test dang abol na ho akonin ama chu naw vop mahi chu aphochin kin nga lo nahi lina hin na nakhat aneya ata asahi milham midang ho ato banglo ta hi khanglin wa anahi da nahi hechi anat na precocious puberty kiti hi ki khat ta ki he na nakhat hi in hi ja chu anumei hi na ata asalam ho chu api lingsa anumeya banga anakhang wa ada nahi ahin la ata asadang agu achang le ahi na dang ho wang chu chapang mama ahin lai nahi hi ja chu lina chu metar kha jong sangzo nai lo ahin hi cha limla hi veleu chun ama hi chapang cha ahi wanga a oi hu beluna ki sim thu hile kilom lewa naw awama hi ahin lina wang chun ipi iti ham cha jong aki het point ki cha na jong anei po nahi ahile hi cha hin lina chung thil so chu thu chom hitale mi hon alung don pi penole abui pi penu chu ipi ham itile naw sen pa hi koi hiding ham ti hi aji chu lina chu chapang bi se na laya hi ja chu kun i alo ham ti jong asai theinai lo hi chu jong le akhosung wa kun jong koi machan hi chitabang thil so le mi pen gin kiti hole ka gin chapang kisusi thu ti ho kisei jong za do lo wa a het lo hi amonga jong science lam het na le mi him hin kho chidan momonga jong ivena hi le numei hi kum somlani somla thumbe apha a angai na a thlasia thi anei masanga hi cha anei theilo hi kina hi ahile May 14 1939 ichini ni sa sodo omasang chun operation ki bol na ding room chu si tup san akoi tawin lina chu operation bola asunga naw cha chu jong la do a i ham khat lo jing ding atiu hi tai lina chu chapang be se na lai a hi ji chun operation table kisan jong chu alu dim zo point doctor sol anu apa te ho din jong kichat om mama jing in hi hiti chun ai mut mila kho a het na lo ding in lo api un jingka alam nidan gi le minute som thum le sagi vela chun Dr. Lozada chun lina operation ki bol na chu apan ta na hi heti chun lina chu a art ovin asunga ko na chun naw sen pasal keji ni le ake wala gi khat ahin la do tawen naw sen jong chu a hoi selin atibukim selen hi naw sen min ding chun Geraldo asaun ahin kho hu do pa Dr. Pamin analaw na hi nidan ko le minute som langa vel la ho chun surgery abolu chu akichain lina jong kho helawa aumna konin ahung khang do ki ta na hi he chun thil dang jong asei pun ahung kha do chun ina ichi thei tam ati na hi ahi le chi thu chu kin ta in aki the thang jing ta in newspaper hon jong ta san lel nan abobun hi jong le news headline ho chun chapang kum nga bemin cha anei ti in aki thang jing tan America England le gamchum chuma konin jong reporters ho ahungun athu chu abula kona het che ding ahungo nahi am hola ami kha te chun lina chu American sum sanga api wa video le lim ala adio athu chu chinta asai pi divin offer ana bolun ahin la Dr. Lozada chun aza ada in am hon doctors record adinga video le lim anakap do hole x-ray result ho zo si jong chu abon chan asel mangta nahi ahin la he chi thu hi lekha asu tho in hi jong le mi ho kam changa kona sei tho in aki thang pe tain radio ho ki sanin jong ahung ki sei tan hi le mi ho chun
hichi hi lagau a hi lo le doile aya kona thil kidang a hi tiloi thilhabol a hi tiloi akisim chu khat hinte a hi theilo ding thil a hi bowe tiloi adim se no na hi a hi le peru dan dung zuin numei khat chu kumsom noilam nawvok oma hi le ama chu rep ki bol a hi tia ki sima hi hizi chun police ho chu kholna nei dingin tikara po kiti lina te kholama ding chun aki tolun lina pa tiburilo chu aman tawe na hi hiti chun police ho chun thudo anayon nidan sagi ka asung hil thudo anayon agiun abol eng wangun amanla kin kachanu iti hitia chu ka bolding ham hitilama chun katong kha khapoi ati thau thau ne hi approve na ding le a witness ding aum ta lo je in lina pa jong chu ni zonungin a hin thla do ki tawen chu zo chun lina chu police station lama dingin a hin pui ki tawen hi hiya chun nurse ho chun lina chu a khunun atun onem hewin adong na hi le lina in jong ham ngam lo sa sa in ka hepui ati ki ta na hi hichelaya chu DNA test ki ti ho jong an lo hi in tin chapang lama thip na mong nei jong an nai lo jong hi mai thein tin hi ji chun athu chu su chen thelo ding a hi ti a het phanon a file chun lina sunga ping naw cha chu apa ki halloween a case chu ana kha tawin hi hiti chun lina chu a kholam win akile tain a hin la asunga ping a cha chu lima khopia chun Dr. Lozoda komin phatecha aven coldingin a omin hi aji chun naw sen chu a hling lowa operation a ala do tho a hi ji chun phatecha sin sa hong ngai ding a hi a hi le lina jong ahung khan do a na tong the hi phanin hichi hospital mama chun doctor pa secretary in agapangin na atongin lekha thon ho type jin paper form fill up ding ho fill a ball jin hospital muna dinga lekha hong gi thon ho jong chu amusu ke in abang chu ama dinga hong ki thot jong awmin a hin la aman wang hichi ho cha don se pun kuima komin jong a sei do pu ne hi aji chu lina ahung khan lena thu he thei ahung hi a chu thilum dan jo se chu anu apa le doctor pajan asei pi so ke a hichi thil so hi aso lo bang banga agelowa akoi diwa hi kinup tu hi lina chapa gerardo jong chu doctor pa in sunga chana hung khang lenin anisim anisi a lina to kimutu a ki vop jingu a hi ji chun lina chu a unu danin akoin ata san jing ne hi aji chu ama hin hu bit na dinga chu amuna mi zo si chun thudi chu ama dinga a im pi o hi ai le gerardo chu kum soma thengtan ni khat chu ichi apa clinic sunga chun file ho ki koi tup na lama chun flyer khat hi agamu doin hi che chun war youngest mother van noya minu khangdong pen ki ti khat hi anaumin hi chi lekha chun lina kum nga be ma hi a naw avop na lim to chun anaki koi thai ne hi ai le hi chin nu mei nu chu koi hiding ham ti hi a het nom ten tenin mi ado le le wangin koi man la asai pi point hi chinung chun aloi ho khan hin ado do jing phanin all chan asai pin hi chi hi nanu a hi ati pi ta na hi hi pha chan amazong Dr. Lozada kom a hlai zalin ipidinga na zo zo wa nei na lep ham tin aga phul tan a hi le aman jong seiding a heta puin azo zo na in thudi chu abon chan asai pi ta na hi alangkhan in lina chun amin chu el medina ti in akizin amin hlung asun poin hi aji chu hitia chu midang dana aum theina dinga chu anabola hi chu jong le ama chu akhang lenin api hlengin rol jurado kitipa to hin akicheng honin mihim hi na angai na bangin chapa kha jong anei honin hi reporters ho jong kumsi le lina koma thu ladingin ahong jingon ahin la aman wang am ho ading chun kot jong ahon pi ngai pun imacha sei puin hi 1979 kumchun gerardo chu kumsom li alhingtan hechi kuma chun hatain ahong dam moin doctor so saidanin agu ho ahi aboi khanuma bone marrow disease anei hechi chu azen dam chi umlo ahi atiwin hi hiya chun lina chun gerardo chu adam mo sungin nisin agavel jingin amuna na tong nurse ho amho ki ka thu hello ho chun gerardo nu hi sora thi hita lina hi anu nyau dana anagelo hi aji chu Dr. Lozada chun naw sen chu ama cha bang banga anasina anu le ama hin kho ven bit na dinga chu lina nu le pa ho to ki ho to wa in chom choma anaum sa wa hi
Hichikum mama September 20 ni jingkalam ni dan thumle minute som lilenga in Gerardo cho ahai tan leisen hin kho anadal hata nahi a death certificate achun lina in soi akain El Medina tin asuni nahi Gerardo thigal na achun mi gup se aki khomun lima khopi achun thlan mun thibet kharahin avui tawe nahi Lina wangchu ate esi changei ahingin lungmung selin athi nahi science lama konin hichi khonunga x-ray result le video le lim ala ado ho chele surgery no cho akona chun hichi thil hunglung hi adi mong ata su ahi atiwin alangkhanin lina chun kumnga acha ane ahi ki ji chun ta sandel jong aum kinin chunaki ka nausen apa cho koiham ke do ki lawa hi thilha sanga doile aya ki bol ahi dem ahi lole hoya kona itia hichita bang thilhi so thei mong hiding hamti hi tuni chanin thil kidang khanin aumjing tai ne hi hichi thu hi akisim thu ahi jong iti mai thewa hi in ahin la akisim thu ahi point ata na so ahi akimuna source ho na vetnum wa hi le Peruvian National Academy of Medicine Archive kiti aban le Dr. Edmundo Iscomel's 1939 report in La Presse Medical kiti chuban le Reuters and AP News Wire from 1939 chuzong le Guinness World Record official sign ho azong namu thei di wahi tune ding in chanchui intin video kina ki mukit dingin na bonun stay safe and stay blessed.